najnovšej emisiji Dobry večer Vojvodino budeme emitovať peršu emisiu zo seriálu Odkaz korupciji, u kotrej bude slova o problemoch kolo otveranja nacionalnej referentnej laboratoriji u Batajnici. Serijal emisijoh Odkaz korupciji realizovani u ramikoh projektu Agrarkor, kotri finansovala delegacija Evropske unije u Beogradze. Ministerstvo poljoprivredi na čolje. U druhej časti emisiji hodni ste opatriť reportážu zo Strstu i zdohadovanja od akedišnjih shopping putovanjoh do toho mesta u Italiji. Treća čast emisiji rezervovana za mladih i najnovšu emisiju Časi mladosci. Dobri večer Vojvodino na štvrtok 23. aprila na 20 hodin.